usike sicubungule ngizofuna ukuthi usike ngiyibheke nami leyonto ukuthi kwakutheni kwakuyinsebenzo noma kwakuyini nani then sobe sesiyabuya sengiyakutshela nami ukuthi hayi ngokho spiritual into enje ayikho angijamuzi kodwa ukuthi wayena uyayiphika leyonto njengoba eyiphika ke nje guarantee futhi lo muntu okhulume ngofuthi into ayiveli ingekho uma ukuthi wanika ufuthi wasazi ngabwane kanje kodwa nangu uzi kodwa uyaliphika mina into engicela ukuthi ingenzeki la ngizocela ukuthi ngeke ithi abane sikuphazamisa indlela osebenza ngayo yabo kodwa uyabona omunye umntwana bengabe sekufika isigaba ukuthi uyakhala funeka sikwazi ukuthi sibe nonembeza nawe ukwazi uba nonembeza ukuthi ayingeke mhlawumbe ukhaliso ukuthi akayazi ngempela lento mhlawumbe ukhaliso ukuthi lento isibuye ngendlela kade engayilindele ngayo mhlawumbe ngempela usebenzele nalomuntu lo muntu wa understand ama charges ukuthi uchacha kanjani uzikode nani mhlawumbe kwavunyelwana kodwa mayisibuye isinje isiyakhalisa ngoba into engigaranta ngayo ukuthi abantu akayisebenzi into angenabo ubufakazi bayo uyabona kodwa nabo ubufakazi ke buyahluka kuyenzeka kube khona ubufakazi kanti ngempela uzikode mhlawumbe akalanga 3 days ezama ngekusemandleni kwaphela wona amandla akhe hayi kodwa ukuthi akenza ngalo ukuthi angazi kodwa uyangizwa yini akuzwe mfethu hayi ukuthi nje mfethu kanjalo so mina bengingacela ukuthi okwamanje ba ukuthi kunemfe khona ake iphele lempi namhlanje uyabo useyogada ukuthi abanye mawukuthi after lokhu khona amaphutha akaqhubekayo enzeke kodwa mina nje usulithathile kodwa udaba libeka kumina nayizolo futhi uzamile ukungithola bengile edamini ngangatholakala bengizoyi attenda khona izolo ngicela nje ukuthi ikibanjwe yimina okwamanje li angabe khona umuntu ozoqhubeka nayo yabo angabe khona bangabe khona futhi abazohlohla ukuthi aqhutshekwe nawo le bangabe khona abazohlohla ngizocela ukuthi abana ngihloniphe kulokho nozikode angihloniphe kulokho ngifuna nami ukubheka ukuthi insebenzi yofuthi kwakutheni ikhona noma yikho emva kalokho ke nami ngobe sengiyabuya sengiyasho ukuthi hayi njengoba nje nguking ngithe mangibheka ngabothi isimo sinje kodwa kwamanje ngihlonipheni bafethu uzikode akasebenza abantu uthabane asebenza umsebenzi wakhe as long as uzikode besebenza ngokuqinisa abantu bakhe nothabani asebenze ngobufakazi kumsebenzi wakhe ngoba ngeke ngilenze iphuthu ukumphazamisa uthabane beyesebenza futhi angifuni umuntu oyongena athi usabisa uthabani ukuthi uzombulala ngoba lento yokufa awufi manje ngakudayisa idlozi lakho udayiswa idlozi kuqala before inkabi zikuthola nabantu baba badliwa zinhlamvu baba ingene ngala ephume ngale ngoba idlozi lalomuntu lisavika ngeke uzomthola so ngenhlanhla ke lokhu kwemimoya siya understand ke thina walking back team uyabo njengoba ngithi nje manje le ihlehleleni le ngisho ngamabomu ukuthi ihlehleleni le ngamabomu ngoba ngiyazazi lezi zinto lezi mina njoba bethi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile akusanganwa lapho ngiyazi kahle lento yabo kodwa lokhu kuhlehla kusho ukuthi thabane ukuthi zikode umsulwa angisho ukuthi umsulwa futhi angisho ukuthi uthabane uright 100% cha ngikusho lokho ngithi kodwa ngiyabazi mina abantu abasetshenzwayo ukuthi omunye umuntu ungasebenzisa isonto lonke undiza ngamabhano umuntu ungalala umsebenze umnika ama instructions omunye angawalandeli ama instructions mangabe ngingasalungi afuna ukublame wena kanti khona ama instructions ngiyakwazi kulomkhakha wethu kodwa mase kuliwa into engavezwa lezo ngoba kusuke sekucindezelwe into ngiyakuzwa mfethu kodwa ke uthi abantu uzoyenza i-investigation yakhe ngimphazamisi nawe zikode mfethu ningakhuluma enikhulumayo manje kodwa nje into engiyithembisayo kulezi insukwana nje akekho umuntu ozokhala ngicale ninginike nje isikhathi kusuka namhlanje kuze kuyoshaya isonto yabo ngomsomluko ke nami ngiyongena ku live nginifake ngisho ngithi ayithi abantu umsulwa ngempela uzikode sengibonile nami yabo nami umsulwa nothabana abeke ukuthi uphetheni mhlambe simfake lo muntu owayekade kuthiwa uyasetshenzwa ngibuza ukuthi akaze afike uzikode kuwena beke wathi wake wafika ziyoqala zithi ukwehla izandla zami ngoba ngiyazi akekho umuntu ongathatha ibhanoyi ayentweni eyodlala uyabona yona uthini uzikode
Ya mfowethu ngiyakuzwa nanokuthi ngazi ukuthi mfowethu ngizoyisho mina lento. Lo live wezolo ubungaqali mfethu. Ukuthi lo mfethu aphathe igama lami. Ngezwe uyabona. Mfowethu kune voice note la mfowethu ayidlala uyabona. Kuningi ke mfowethu engeke ngize ngikwazi ukuthi ngikuchaze la. Angisho uzwile ngitheni mina? Uzwile ngitheni? Ngithe nawe awukho msulwa. Uyabo? So uma ngabe wena uthi bengaqali uyazi uqonda ukuthi akwenzakaleni? Uqonda ukuthi akudigwe. Ukuthi kwenzekani wena wawenzeni kwenzekani kwakuwenzeni kwenzekani khona okunye okuzovela ongeke uzube proud ngako ne yeah bawukho msula kodwa uThabane ekugcineni wenza umsebenzi wakhe ongekho noyedwa umuntu okumele amphazamise maye esenza umsebenzi wakhe ngoba uyayenza investigation yabo futhi ongeke isebenze lento yokusabisana ukuthi uzobulawa ngeke baba ngoba idlozi lomuntu alivele livuke kanjani naye alula kanjalo yabo futhi njengoba mina ngikhona ngisupporta ukuthi umsebenzi omuhle uqhubeke angithi uyabothi mina lokho ngibhanga usupporta lo msebenzi ukuthi uqhubeke kodwa futhi awube neqiniso njengoba ngingenile la ngithi awube neqiniso kodwa futhi umsebenzi omuhle awuqhubeke yabo so umuntu kovukelwa idlozi lakhe umuntu ngamfuna baba ufike ngemoto lehlala khona urawundi ngaphandle kuqhamuke njena imoto yama security idlulela noma emaphoyisa bale udle phansi uthi usuboniwe ngoba idlozi lo muntu alivumile naye no leyo ndayisebenzi lonto ukuthi uzothi uyinyanga ucinga abantu ngezibhamu bawuyinyanga sebenza kuminyanga mfethu ngibone ivideos veza nje sibhamu mina nasibhamu sami nasi ukhala isiphethe ngiyakutshela mina ukuthi kena mina njengenyanga mina angeke ngicinga umuntu ngesibhamu nasi ngiyamfunga uzikodele emathuneni ngeke mina mfethu mina njengenyanga yabona bafethu Hayi yabona bafethu. Hayi. Ababa ngiphi sparkling water lapha eNzansi. Sparkling water. Noma istili makuthi sparkling sile fridge le. Hayi. Thabani uyangizwisa kodwa. Ngempela mfowethu. Ngiyangizwakala. Ya suyazwakala uke wathi ukushawa ilento idatha. Ngithi mina mfowethu asikwazi ukucinga abantu ngezibhamu sizinyanga. Ya but mawuthukuthela usifihla isibhamu ngoba bayathuka abantu yebo. Ngiyakuzwa. Kungcono mawuziveza kanje ngoba awuthukuthele yabo. Kodwa mawuthukuthele usifihla ngoba manje kunabantu abathukayo mhlawumbe uzozibulala yabo. Hayi no ngithi mina bafowethu Thabane mfowethu mina ngeke mfowethu ngize ngujake ngesibhamu nakancane mfowethu ngeke futhi akunankinga futhi nawe mina ungizwe kahle nje ekuqaleni nasekugcineni uyazi ke wena ukuthi mina bezizwana kanjani uyabona yiyo nje le moya efike yasixabanisa nje njengamanje uyabona kodwa ke ayidala nawe ayiqala inyanga awuyiyeke nawe ake sinike uThabane lento ake uphume kabanye abantu la sidila yabo ayenziwa leyonto ngoba manje asikwazi sidila nokwakho manje uthi waqala inyanga ufuna ibackup lezo nyanga ngoba la mina ngidila nawe ngilungisa udaba lakho ukuthi uThabane akathi ukuphumuza lezi nsuku eziwu3 until nami ngiqede lokho engikulungisa ngendlela yami ngoba ngibhize edamini ngilungisa umhla ka4 April ngoba wonke umuntu uza khona for insebenzo uyabo so ngibhizi khona kodwa ngizobe sengiqedile into engiyenzayo by Sunday yabo ngithi ngifuna ukucheck ukuthi yini into enzakalayo ukuze noThabane ngikwazi ukumunderstandisa kokho uThabane inyanga mayisebenze kanje isuke ingekho wrong mayisebenze kanje isuke iwrong yabo ngifuna leyo nto mina nje kuphela manje wena uya invite manje ezinye inyanga kade uhlangana naphi nezinye ngoba kusuke kune investigations ethinta lezo zinyanga engeke sikhulume ngawe
mina mfowethu akekho mfowethu kuwo bonke labo sihlama beyinyanga abanenamba zami bengaphila futhi la naba ngani bami ngizonibloka futhi abanye benu sengibablockile mina ngiyazazi izinyanga ezingifonelile namhlanje zifuna ukuzwa ukuthi khamba kanjani kodwa zonke lezi zazi kahle ukuthi kwenza angibe beyijabula yonke lento ibiyenzeka izolo bezijabulela layelani laba mfowethu mangabe uzazi ukuthi unenamba yami une WhatsApp wami yonke le nto ungithintanga kuphela wena ubuhleka wena uyahleka kumnandi njengoba ubona abakhanda hlekayo nawe ubuphakathi lapho uhleka bafana bami ayikide ngophinde ngikhulume nani kahle niya pretenda ngicela zikode ngicela ukuhlola umsizwa wabakho ke manje mina ngoba uwena uthi ihlama zezinyanga ngicela ukuhlola kumsizwa bakho ake usho ezu2 inyanga uyitshele emahlweni ziyihlama zibe u2 kuphela konke ngifuna ukuyibona angeke ngize ngibabize ngamagama bayazazi mina oy mana wo angeke ngibabize angeke kunenyanga nje engiyifonele le abathi inyanga yeshumi wena madle bakho futhi engublockile wena azange uyibambe ifone isizathu esenza ukuthi ungayibambi ifone wena yingoba ucathi ngizokufaka kulento le kaThabana no zinsizwa niyaphila mina bengazili ukuzokufaka kulento le kaThabana bengikufonela mina eceleni okwami nawe kodwa azange uzuyibambe ifone futhi azange uzubuye kumina okukhombisa ukuthi kena wena ucabanga ukuthi mhlawumbe ngizokufaka kule into zeni kule mpi yami noThabana nyanga yeshumi mfana kithi sengublockile futhi kodwa uyazi mhlawumbe uyayisukela ke nyanga yoshumi angikhumbuli umuntu omsindi inyanga yoshumi ulungileke angidlule yona ubani makayibamba kangani ifoni yami makayibamba kangani okay mina angazi ekseni nomjita azange azayibamba ifoni yami azange azabuye kimi okukhombisa kona ukuthi kena usho ukuthi khona impa personal nayo nami okay 1 ke usubiza inyanga yeshumi 1 esibili inyanga yiphi nje othi isihlaba angeke ngiyibize ngoba futhi kuyahlela inyanga yeshumi no hayi ngoba kohlela inkinga ngimfonelile ifoni akangayibamba laba abanye pho bathukelana laba abanye ungazange ubafonele laba abanye pho bathukelana ungazange bafonele lalela mfethu ake ayike inyanga engangibonanga izolo mina ukuthi kena umoya wami bewuhlubukile mina zikhona inyanga zingifonele eziye zimsedela ama voice note you understand I think ziwu 3 inyanga ezimfonele mina kodwa leyodwa bengithi ngifuna enye into futhi seceleni ayihlangene nalento you understand azange ngibambe ifoni yami azange nje ibambe ifoni yami ibuza ukuthi ke ibamba mhlambi ikhona la mhlambi ikhona isefasteleni nayizolo ibikhona isilibi comment la you understand mhlambi isefasteleni azange izibambe ifoni yami hayi kodwa phela bengabe sebenza umuntu esigodlweni manje umuntu uzongasebenzi lana gadi ifoni yakho zikodwa uyazibona ukuthi uya over izathayenza ngempela eposta fade eposta ku WhatsApp ngwabukile ama status akhe uyaposta kanye ngumfonela manje azange ayibambe ifoni waqedwa waposta manje ngaphinda ngamfonela azange ayibambe ifoni waphinda waposta futhi okukhombisa ukuthi kena upersonal okay imake Thabana awuzwakali la ngathi kune echo noma khona enye ifoni evulekile eduze ba kanjani Sengiyazwakala manje akakhuluma esizwe ngibeluzi othi ukuze ingezwe uku-echo sengiyazwakala ya sekungcono ngithi mina uZikode akacabanga ukuthi unyanga yeshumi ucasulwe indaba le ukuthi yena ngale nkathi unyanga yeshumi ngimtalapha eziyongiceba emaphoyiseni ukuthi uZikode lapho wamdayisa wathi uyena othi akafonela u3 second ushuthi akabonanga ukuthi abengasi fight back yakhe le ukuthi ezibambele lapho vula mic Zikode asho ukuthi akazongilwisa bengimfonele lokunye mina bengasho ukuthi akazongilwisa wena lapha Zikode ubukhala ngempela noma indlela oshuthe ngayo ivideo mhlawumbe indlela engishuthe ngayo ivideo cha phela
Angithi uyazibona ukuthi unjani. Cha, funa sicisele abantu ngoba abantu bayaphikisana. Bathi uyakhala, bathi abanye hayi ngeke. Ugoloko, bathi abanye umnyama. Ifuna sicisele abantu ukuthi kwenzakalani. Ubukhala noma uhlobo la goloko yabona 18 noma indlela odinwa ngayo asidinwa ngokufana sikodwa. Mina ngifuna ukuthi masiqeda lento abantu la bekhona bese bedabukile bakhanselisheke. Mina ngenza ubuntu njengamanje ngiyaqhamuka ngizoyivala lento ngendlela yami uyabona. Mfethu yabo ngoba akungithokozisi mfethu ukuthi ngampela mfethu ungaze ukhale ngalolu yahlobo kodwa uyangibuza mawuthi akona ukukhala umoya wami uphukile akubona ukukhala angithi yabona ke wena angithi uvuka ngifonele kuseni ngoba uphukile umoya wakho umona ngikhala zikhona ezinye izinyanga ezingifonele futhi obani iziphi hayi zikhona khana iziphi wena ngiyibhizi umbizile ulokhuzana umbizile ubunyanga yeshumi and ngikhona mina why bengavezwa abanye umzimba ukhala imali ungifonela so uthini kuyena njengamanje cha umfowethu phela lo ukhombisa ukuphila nami ngokweqiniso ubenzile ubulungiswa ubenzile ubulungiswa engithesho lezo othi zihlama izi angeke ufethu hawu wafuna uloku ngiqhathana iyami mina zikhona kodwa zilako manje ziyabuka ziyahleka zibhizi ziyahleka ezinye zihlela ngamapokoza la zijabule kabi zona the same nyanga ezaqhamuka lana ngonyaka 2024 uqhamuke umuntu oyethunywa umkhwanazi wasemtuba ekuthena kangishaye abeka isikhwama esikhulu esigaka ethi kena walanda isikhwama semali kumina imali akayitholi wanginika 500,000 the same lo muntu loyo wayethunywe ile nyanga le yalapha emtuba okuthiwa umkhwanazi lo angifuni kafuthi la kodwa unabo ubufakazi bokuthi